djeco i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da radimo menđuse, pa jeste spremni? Hajde. Pa ovdje imam već dva boje, pa ipak ćemo možda ove su baš fine. Vidite, ja volim take boje. Hajde da uzmemo ove dvije. Ova bijela i ova crna. Jedna, druga, treća, četvrta, evo ovako izgleda. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest i sedam. Nema veze, imam još ovdje. Ova prva je gotova. Evo prva, je vidite? Ali treba malo ovo zatvort. Ali nema veze, babo ću se mi zatvort. Opet isto, bijela. Pa crna. Pa sad imam ovu crnu. Hajde sad bijelu. Nije isto. Pa treba samo dvije da izađe, ali da okrenemo sve. Kako izgleda prva? Gotova je. A evo i druga, ali nije baš gotova. Imamo puno još šta radimo. Na prošlom videu sam vam rekla koja je moja omiljena boja i sad ćete da vidite i to je crna. Pa hajde sad crnu. Pa bijela. Opet crna. Opet bijela. Opet crna. Sad trebam da zovnem babu. Babo! Zatvorimo. Ti možeš nastaviti pričati ako hoćeš.
je vidite ove olovke, dobila sam od Amele, od bosanskog jezika. Učiteljica bosanskog jezika, sine. Učiteljica od bosanskog jezika. I ovo je moja, Aj opet. a ovo je moja učiteljica. Bosanskog jezika. Učiteljica od... Bosanskog, bez od. Učiteljica Učiteljica bosanskog jezika. Učiteljica bosanskog jezika. Dobro. Eto, izvolite. Pa evo su menđuše. Sad ću da radim još menđuše. Al, hajde sad da skinemo menđuše. Evo prva. Druga. Hajde sad da stavim menđuše. Ovako su ispali moje menđuše, je vidite. Sad ćemo još jedne da radimo. Pa imam ovdje. Još dvoje. Pa hajde. Sad ćemo možda da uzmemo druge perle, ali iste, ali druge. Hajde da uzmemo ovu crnu jednu. Ja vidite kako izgleda. Ovako izgleda. Još jedna ista. Čitava menđuša će da bude crna. I druga. Sve će da bude crno. A ove druge su bili crno-bijela. Pa, jeste vidjeli moju omiljenu boju, a to je crna. Pa, da to imam i puno crnu. Jedna pala, ali nije pala na pod, nego u korpu. Ovako, prva, ne, nego treća. Sad ide četvrtva. Sad sam još malo gotova. Pa imam jednu policu gdje držim sve moje menđuše. Druga. Jeste vi volili crnu kad ste vi bili male bebe? Pišite na komentarima. Ovako izgleda četvrtve. Ovako izgleda sve zajedno. Babo! Šta je sad? Da se halke stavim, ok. Hoćeš i ove isprobati? Može. Može. Onda ću da izvadim ove. Ovako su ispale menđuše.
Ako vam se sviđa ovaj video, like, share i subscribe. Ćao, djeco!